Kouke County Matharakanithi atiri nyake County Kakamega kama jochiw thieth e County Kakamega osemojoda kuom tiyo kod yedhe mag antibiotic ka ok giyudo ler kowuok kuom laktar kata kapok opimgi mokwongo kendo yangi ni onego giti kod yedhno. Kane gilose nyasi mar juma mar chiwo ler ne oganda e wi tiyo kod yedhe mag antibiotic kotelnegi kod jakom margi Bernard Wanyama, laktechego wacho ni nitiere achiedh nade e thiedho kendo gayo tuoche kaluwore kod ng'iyo mar jotuo kuom rem kaluwore kod yore makare e manyo thieth. Wanyama bende okwero tim mar miyo jamni yedhe monego tigodo kuom dhano kende. Josiath bende okwero kuom uso yedhe ahoyayi ne oganda moko omigi chik kowuok kuom laktar. To your family and to the people you love most is this, which we have all forgotten. What is this? Wash your hands. Not only wash your hands properly. Tumepata kwamba wakulima wengi wanachukua ARVs, wanachukua dawa antibiotics, wanapatia kuku, wanapatia ng'ombe, wanapatia nguruwe ati ndiye kuwe haraka. Dawa ambazo zinatumika kwa binadamu ni zile zinatumika kwa ng'ombe, kwa mbuzi, kwa kondoo, kwa nguruwe na kwa mifugo. Tafadhali wakati unatumia vibaya hizi dawa kwa mifugo na katika ukulima, hivyo ndio unajaribu kuleta hii resistance ambayo tunaongelea leo. Ni kwa sababu unapatia hizi viini uwezo wa kudevelop resistance, na ndiposa mgonjwa anapopata ugonjwa ambao ni pneumonia, inaweza kuwa ni diarrhea, inaweza kuwa ni TB, inaweza kuwa ni ugonjwa aina nyingine ama hata malaria. Wakati anakuja kwa hospitali amezidiwa, ashatumia dawa mingi ama ashakuwa exposed kwa dawa mingi yenye imepatikana kwa mifugo, kwa chakula ambayo tunakula, na wakati sisi tunampatia dawa haifanyi kazi.